Maya payabak po, brothers and sisters. Yabetala king misang iti ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Sherilyn Malit and family, Selina and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Ferres and family, Ronald Ferres and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Charis Castillo, Niel Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Ferla Pacho and family, Jean and Alex David Irish Shabut, Johnny Joseph and Maro Facho, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Joanne Santos, Eliza Peña, Henry and Lovely Canlas, Yula Canlas, Blessy Mira Canlas, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Dedian Santos, Paroli, Raul Paroli and family, Francesca Paroli and family, Rosalie Nicdao and family, Santiago Manuel and family, Aina Joyce Conanan and family, Israel Reyes and family, Rose Malila and Amy Guevara, Tanueco and Enriquez family. Para king kapagnasan dari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Merly De Leon and family, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler Ann Tanueco, Raymond Antonio Garcia, Maria Preciosa Garcia, Richard Jesse Garcia, Arthur Wilkerson,
Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Rowena Enriquez, Nano, Raquel Endo, Raymond Arcilia, Charity Bodog and family, Alice Eugenio and family, Corazon Cuellar and family, May Sunido and family, Myla Malonzo and family, Vicky Aguilar and family, Edith Enyuto Yoshida, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Rogie Enriquez, Delia Jimenez and family. Paraking Malagwang Kapaldanan dari Rihana Empante, Flor Malit, Eliza Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Vernice Canta, Olive Pasco. Pangaditala ring Kaladwada Raymond, Ern Yogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Joar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Osea But Jr., Francesca Yabut, Sister Amelia Sarmiento OP, Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Jerome Santos, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Aileen Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Ernesto Jose Remejia, Carmelo Baza, Romeo Baza, Ropino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Pelomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabali, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Benavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Encarnacion, Restituto Dabe, Viviana Julio, Robert Rogelio Dabe, Restituto Dabe, Junior Rogelio Dabe, Alfredo Guzman, Josephine Dabe, Janice Alonso, Efren Alonso, Bining Alonso, Abelino Arceo, Adelaida Arceo, Jeremias Cunanan, Corazon Reyes, Ismael Reyes, Diosdado and Clara Tanueco, Edmund and Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Aurelia Bantug, Roger Capati, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Bong Dungka. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, King Pakalulu ning Gino. Ing magmisa tamo po ni Reverend Father Jonathan Bartolome. Igising namin, ibalikas na maligtasan, malapit na, malapit na. Igising namin, ibalikas na maligtasan, malapit na, malapit na. Dapat ang bigising na, yung kaligtasan mo malapit na, malapit sa kanilang minuna ang sinang mataya, di sa tatain ang daklutan,
masalakain labanan, lalundok kami ngilutan, at miyanin kayo kaya, migising na, kaligtasan malapit na, malapit na. King lagyunan ning ipa, paning anak, paning Espiritu Santo. Amen. Inginu manatili kaya kayo. At keka antimorin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ni kapatawaran ni malugutang ipa. Bata maging karapat dapat magmasusi karing banal misteryo. Yag kastange ni miyag nanagna ni kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nitay panikapuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang Anghelang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos aginutang. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwan na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, sa upan mo keng lumawe king paintungol, mit mong kapanaligan king panyatang ning kekeng talapangabus. Mibiyebe kaya sana agpangking turuna, makasadyang tanggap kaya, kambening milalablab, alugod at kasal pantayanan. Itinganadwan mi, king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambe mo at ning Espiritu Santo, meto mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Ing banal na Diyos ng Israel, ing Ginoo at talapagligtas yu sa sabyana. Ako ing ginungke kon Diyos, ing magnasan turo ke kayo, para kin sariling ikakayap yu, at mituro ke kayo, kindalan asukat yung tuntunan. Nung may krandam kayo sana, karingka kong kautusan, minago sana ke kayo ing kanuanan, anting sibol ebidas ang kakati. Ing tagumpe, mirasana ke kayo, anting alun mamagos, king pangpang. Dingke kong palipi, meging kasing dakal dalasana, ning balas, at eko sana pepain tulot, ing pangasintang da. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Detang tutukike ka, o Ginoo, mikasululang babye, biye. Detang tutuki keka o Ginoo, mikasululang babye-bye. Mapalad dia ing taong makiramdam, king yuyusok, ding marawak adaraptan, at makikyabe, king dapat ding makasalanan, ni makiluklukan man, kareta nga lang Diyos akatawan. Maburi na lang pibule-bulayan, ding kautusan ng Ginoo, at kaya lang yagkas, aldo o bengiman. Detang tutuki keka o Ginoo, mikasululang babye-bye. Mengariya king dutong at tutubo, lelening danuman, at mamunga king keyang kapanaunan. Sa giwa lang parati, ding keyang bulong, matagumpe sa blanang daraptan.
Detang tutuki keka o Ginoo, mikasululang babye-bye. Dapot ding marawak, ela makanyan. Se pulawaring pipaid-paid ningangin. Ingatane ning Ginoo, ing taong makatuliran. Dapot in taong marok, mirasya, king kapahamakan. Detang tutuki keka o Ginoo, mikasululang babye-bye. Parangalan taya ing mayap a balita. Lawenyo ing ari datangya, ing Ginoo ning yato at itimawa nakatamo. Ing Ginoo manatilya kaya kayo. At keka antimorin. Pamamasa iba't king mayap ng balita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus migsalitaya ka ring tao, nga na, ngeni, kanino kula apakilu pa ring tao, ngening kasalukuyan. May nga rila ka ring anak kapakalukluk king plaza. Ing meto nga tapok, nga nang sasabi ka ring kayabera, menigtigan kami para kaya kayo dapot, kayo tinera. Di nalit keng malumbe dapot, kayo menangis. Iwan, di natangya, mig ayunuya, at minum alak, at ning sabla sinabira, makidemonyo. Di natanging anak ning tao, mamanganyat miminum, at ngara namang sasabi, lawen yung taong matako, at lasenggo. Makilaguyo ya karing talapan yung ilbuis, at karing makasalanan. Makanyan man, may patunayan ing kabyas na ning Diyos, king kapamilataning bubunga na. Ing mayap ng balita ning kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabak po kaya kayo. Kumusta na po? Kwento. Kwento ng Dimagiba family na pinangungunahan ni Pablo Dimagiba, yung tatay. No? Kasi si Pablo Dimagiba, masyadong busy sa trabaho. Minsan po yung kanyang katrabaho, sabi niya, pare, napapansin ko, every Sunday, nagtatrabaho ka rin. Dapat magsimba ka naman. Tapos sabi niya, pare, hayaan mo na. Ay, daming kailangan tapusin sa opisina. Huwag kang mag-alala. Yung misis at mga anak ko naman ang nagsisimba. Ganyan din yung boss. Sabi niya, Pablo, alam mo naman, optional naman yung pagtatrabaho sa Sunday. Di ba family day yon? Dapat samahan mo naman yung pamilya mo. Tsaka panahon para sa Panginoon yon. Magsimba ka naman. Tapos sabi niya, ay boss, sayang naman po yung kikitain ko. Huwag kayo pong mag-alala. Yung misis at mga anak ko naman ang nagsisimba. Kahit yung Paris priest, ilang beses nang na-encounter si Pablo Dimagiba. Sabi niya, Pablo, napapansin ko yung mga pamilya mo nagsisimba, pero ikaw hindi. Sabi naman ni Pablo, Father, wala naman pong mawawala sa parokya kung hindi ako magsisimba. Wag po kayo mag-alala, di ba? Yung misis at mga anak ko naman, nagsisimba naman sila. At hindi siya mapigilan. Ang dami ng mga nagre-remind sa kanya. Minsan po, nag-outing sila magkapamilya, kasawiang palad, na aksidente sila, lahat sila namatay. At nakita na lang nila yung kanilang sarili nasa harapan ng pintuan ng langit. At si San Pedro, tinitignan yung libro ng buhay. Tapos sabi niya, Dimagiba family, pumasok na kayo sa langit. At
nasa unahan si Pablo de Magiba. Tapos sabi ni San Pedro, "Oy, Pablo, saan ka pupunta?" "Di Magiba family, papasok na." "Ay, hindi. Yung misis at mga anak mo na lang ang papasok. Ikaw, Pablo de Magiba, dun ka sa kabila." Alam po ninyo, ang dali po sabihin na mahal natin ang Diyos. Kayo mahal na ninyo ng Diyos? Oo naman, no? Pero, di ba yung mga mahal natin, binibigyan natin ng panahon yan. Masaguli mo po sabihan na kaluguran king apong Ginoo. Pero ring aliwa, ni oras, king oras pa mo po, alanala. At least ikayo po, papakyungeni, at ikaw ang oras para king apong Ginoo. Kasi, may ito nga paganaka na deng kaluguran tamo, ila rin di din ang tamong panahon. Di ba? Kasi po, kunyari, detang kakilali yung masakit, naman ay gana-gana pupuntalan nyo, king hospital. Ninong pupuntalan nyo, king hospital? Andiyan busy kayo? Retang love you. Kasi balo yung mega emergency. Agad-agad, at suka ka rin. Pero nung naman makaka-close, Diyos ko, andiyan pang 50-50, muna naman puntalan king hospital. O yan po yung metong indication na kaluguran may metong tao. Potang ating kang panahon para kaya. Mahalaga ba ang Diyos para sa atin? Kasi kitang naning ginuta mo, iyo po, abayan, andyang metong mumang oras. O yan po yung kutang nakaretang kayang disipulo. Ngaliwa, totoo, mas maulaga, ing obra, detang aliwa pong lakad, ing libot, kaya sa aking apong Ginoo. Ngayon po, magsimbambengi. Pota po mag-start na itang anticipated mass para simbambengi. Luntono po itang seasonal katoliko, kristyano. Uling punda kala po rin simbakan yan. Kabat deta pangalawang okasyon, itang Pasko, Holy Week, o reta po. Karinde, bibisita ning apong Ginoo. Ing responsorial sampo, papaganakana. Sabi na mapalo na rin tutuki, king dala ning Ginoo, migugunam ka rin kayang batas. At ita po yung metong paganakakya katabo. Itang tutukyan tayo ba, ing tuturunan ning apong Ginoo. Meron pong kwento. Tatandaan niyo po itang kwento, dun sa isang supermarket. Meron pong nagpo-promote. Sabi, free taste, free taste! Tapos yung mga dumadaan, no? Sabi na, "Ma'am, free taste po." Yung misis, tinikman yung pagkain. Tapos sabi, "Ano ba? Ito ba yung pinagmamalaki yung produkto? Lasang panis ito eh." "Ay, hindi po yan yung produkto namin." Yan po yung mangyayari kapag hindi po yung nire-ref yung pagkain. Kaya, bumili na kayong produkto namin, refrigerator. Tayo po, ano po tayong klaseng Kristiyano? Nano tayong klaseng Katoliko? Pota, ingaos na kaya panis na Kristiyano. Kasi, kayo po, balutano man, detan dapat tang gawan, pero, etala, tutuparan. O yan po yung panganakanan ng kaya katamong responsorial Sam. Detang migugunam, keng turunan ng apong Ginoo, at tutuki, ilaretang mapalad. Kayo po kasi, doble kara tamo, bilang Kristiyano. Yan po yung sasabihanan ng Ebanghelyo. Itang menigtigan kaming malumbe, kayong tinangis. Nagpatugto kami masaya, nako man tinera. Nandi na tang Iwan Bautista, mag-ayuno ya. Kabat, at ikaw sasabihan masanting. Di tayo ng anak ng tao, makipamiesta ya, makipanganya, makisuluya ka rin makasalanan, ating kayo rin sasabihan. Naning awas kareta, sala sa init, sala sa lamig. Pero itamo ning kaya, doble kara tamong Katoliko. Itang baluta naman nung nanin dapat gawan, tamo rin tutuparan. Ning kaya po, ing kutang, itang kaluguran ming apong Ginoo. Makanan papakit. Sisimba ko, mga di ko. Tatanggap ko sakramento. Ating kung magpakakayap ko. Mimiwas ko king kasalanan. Okay. Pero, di ba, atin mo rin pong metong episode king gospel. Yan na mo sabihan na, miwas kayong gagawang kasalanan. Nune, gawa kayo mo naman kayapan karing kaparang tao. Kaya pin nga na ning ginuta mo, ing kumpletong batas, apitan luguran ning Diyos, kapamilat ng darening pamangadi, pamanyimba, at luguran niyang kaparang tao.
At ketang pamaglugot ka parang tao, karinta mo na yung kay bibabagsak. Huling, masakit yung luguran, ing kapara. Lalo na, nung perwisyo yakeka. Nung atin yung gagawan, eusto. Pero, di ba? Ito yung tuturunan ng ginuta mo. Love your enemies. Do good to those who do harm to you. Pray for your persecutors. Baka, kumpleto yung kakatamong panga-Kristiyano. Pota, doble karatamo. At yung kayo kilupisamban, feeling yung banal na kayo. Feel yung mayap kayo, pero potang lumwal na kayo, kumusta? Kristiyano kayo pa rin ba? Gagawin nyo pa mo rin na itang usto at mayap. Minsan po may kwento, may magkasintahan, magkikita sila. Dumating yung lalaki, medyo, doon sa expression, medyo parang hindi maganda yung kanyang nararamdaman. Sabi nung girlfriend, na paano ka? Ba't ganyan ang itsura mo? Mukhang bad trip ka. Talagang bad trip ako. Bakit? Kasi, di ba galing akong Manila? Doon sa bus, may nakita akong matandang nakatayo. Sabi ganun. At ayaw na ayaw kong may nakikitang matandang nakatayo habang yung iba nakaupo. So, anong ginawa mo? Binigay mo yung upuan mo sa kanya? Hindi. Pumikit na lang ako para hindi ko siya makita na nagdurusa. Ay, Diyos ko. Di ba kung minsan ganun tayo? Itampot ang ating kang kapatadamangailangan na akakit magdusa. Nang gagawan, magbubulag-bulagan. Idedma mo nemo, mo nemo pansinan. At ningkay, si Shantala pa. Matamad siya kasi, kaya pinmakanya ni milyari kaya. Ayaw magbanat ng buto. Ita mo po, buritayang luguran ng apong Ginoo. Sisimbata, mga dita mo. Pero sana, realize tam, mayayari ka rin yung pamipakit panga-Kristiyano. Muking kilupisamban. Yung pamaglugod king Diyos, king buong pangatao, makapakit. Dapat mo naman kitang panluwal tabo. Lalo na po tang magobra, po tang atsuka king obra, mayap ka pa mo rin. King bale, lulugod ka pa rin king kapara mong tao, king pengari mo, karing kapatad mo. Honest ka pa rin ba? O mamurait ka? Tapat ka pa mo rin o maglamang na ka? Kasi nung kaluguran mo yung Diyos, luguran mo rin kaming kapara mong tao. Daptanan mo yung mayap, gawan mo itang usto. Aliwa itang lupa kang santo po, itang sisimba ka, kalwal mo, maging ugaling demonyo na ka. Yung maging mayap pa Kristiyano, hindi lang nakikita sa magandang dasal, kundi sinasabayan ng mabuting asal. Tandaan po ninyo, sabi nga ni San Juan, ang tao nagsasabing mahal niya ang Diyos, pero kinapopootan ang kapwa, ang tawag sa kanya, sinungaling. Kung hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo na nakikita mo, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo daw nakikita? Ang tanong, paano may papakita ang tunay na pagka-Kristiyano? Hindi lamang mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita, kundi mahalin din ang kapwa na nakakasama at nakakasalamuha. Amen. Talakad ko po. Manalangin tamo king Diyos, ipang mayupayan tutu, mitubot king kayang anak, apanayan ding sablang bansa. Ibulalagne ing kawakasan ning panahon, antingari ning alananggang ligaya. Nga tamong manalangin, Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Ginoo, panwanan mi ing balayan mo. Para king maglakbe iglesia, libutad ning kagutguta ning yato. Para king papa, ring kaya katango bispo at pari, at ding sablang magobra, para king panyatang ning kayaryaning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan mi ing balayan mo. Para ka ring sablang bansa, mitipon lasaking kayaryaning kapayapan at hustisya ng Kristo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mi ing balayan mo. Para king kanawan ding pakakalulu, tularing ating kapanandaman at kaligtasan ding makasalanan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mi ing balayan mo. Para king kayakatang sarili, mananunasan ang libutad ning tula at lungkot ning biyeti. Paratitang panenayan ing panyatang ng Kristo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mi ing balayan mo.
Ngemi aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginoo, iligtas mo kami, karing tani kalaning pamikasala, matulami sanang panayan ing panyatang na ning ligaya ning kaya kaming talapangabos, potang ibulalag na king yatu, ing upaya mo at lukod. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Maging tinapay ipapos sa'yo, maging galawin kang loob, maging dalipin kang pula, maging kang katawan mo, Ginoo. Maging tinapay ipapos sa'yo, maging galawin kang loob, maging dalipin kang pula, maging kang katawan mo, Ginoo. Lawan ng Ginoo, may baby namin, inamin siniraling sa pilit at lungkot, inamin lungkot, inamin kapos, gawan mo rin tinamin itulong, maging tinamin ipapos sa'yo, maging alawin kang loob, maging dalipin kang pula, maging kang katawan mo, Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapanin saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligay ning kayang lagyo, king kaya katamon kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, alaking ulaga nung alaka. Kabang alalayan mo kami, king kaya kang pakalulu, tanggapan mo lareting kaya kaming panalangin at ayin. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo. At kaya ka ang timore, Iyat na yorem pusoy. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan paya ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati o ipa Diyos king alanang at lubos mayupaya kapamilatan ing ginumi. Inyang migpakumbabayang may kisaut kaya kami anting tao, ti paraning binalak mo kanita pang minuna at biklat ne para kaya kami, ing dalan painturo king kaligtasan. Ngeni, panayin mitang aldo, potang ikristong ginumi, magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita, maging kaya kami yasan itang kaligtasan na pengako na, ang ngeni panayan mi, king mitmong kasal pantayanan. Ulinita kambering kororing anghel karin banwa, daralit mi ing kaya kaligaya, layon makyabe alantok ng babiyak kapurian kaya kat ngaming pupuri. Manaya'y Ginoo, Diyos mayupaya. Mitnuya'y banwa, mitnuya'y yato, higit ang ligaya. Hosanna, Hosanna, hinggang atas na taas-taas. Hosanna, Hosanna, hinggang atas na taas-taas. Manya'y dalatang, hinggang yun Ginoo. Manya'y dalatang, hinggang yun ay Ginoo. Hosanna, Hosanna, hinggang atas na taas-taas. Hosanna, Hosanna, hinggang atas na taas-taas. Hinggang atas na taas-taas. Tunay kapin banal o ipa, ikaing panibatan ni sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papanalan mo lareting ayin king espiritu mo ban para kaya kami malalang katawan at daya ni ginuming Heso Kristo.
Bayo yami daon, kusang lupking pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapi, pasalamat siya keka. Piraso binyan ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko ngan kanan niya. Iti ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman. Kay ba't nga po ng kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti iko ngan minum ko kaniti, iting kalis ng kanakong dayaning bayu at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Inyang yan igaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng miya ning anak mo. Darang miya kaya kayong tinapi ng biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikaming ansanang mi sulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami, anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yato, ban mi ganap niya king lubod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, ing kaya kaming Obispo at isablang pari. Ganakan mula na madi kapatid ming pepay nawan at maninayang subling mi at isablang meyango na piye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga ban kaya be ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kaya be ng Jose, kayang esposo, kaya be ring apostol at isablang santo at tinupad king malmong kapurian. King kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Geni madalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karing amanong tiro na ning ginutang Heso Kristo.
Ikabos mo kami Ginoo, king sablang barok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panaud miban, king kasopaning kaya kang pakalulu, parati kay may kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, yung kapayapan dalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginoo, emo sana babaliktad din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan may pambilugan agpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng ginuman at ili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka ang timura. Ipakitaan mi kakametong tamking kapayapan. Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan na ninyato. Mapalad remayaos, makisulo king apuna ng kordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkasmeng amano mo kumayap na ako.
Luklukta po para kareng announcement. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang food package of Joy Foundation ay muling lumalapit sa inyo upang humingi ng tulong para sa mga kapuspalad nating mga kapatid at upang ipagpatuloy ang mga iba't ibang proyekto ng foundation para sa taong ito at sa susunod pa. Tumutulong din po tayo sa iba't ibang bahay ampunan, selected religious institutes, mga parokya tulad ng Bahay Bata Center, Quayan Angeles City, Bahay Pag-ibig, House of Prayer, Telabastagan, City of San Fernando, Pampanga, Munting Tahanan ng Nazaret, Madapdap, Mabalacat, Pampanga, DSWD, Reception and Study Center for Children, Lubao, Pampanga, Monasterio de Tarlac, San Jose, Tarlac, Sagip Bie Foundation, Magalang, Pampanga, Mother of Good Counsel Seminary, City of San Fernando, financial and food assistance to victims of natural disaster and calamities, at sa mga poorest of the poor, pagbibigay ng Noche Buena food package tuwing disperas ng Pasko, December 24. This year we will be celebrating our 57th year of existence. Maraming salamat po sa suporta. Naway pagpalain po tayo ng may kapal. Second, sa lahat po ng nais maglimos ng imahin ng Apong Mama Kalulo, maari po kayong magtungo sa ating Shrine Office. Limited stock lamang po ang mga ito. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pagkaluban mo keng pamang na iba't banwa. Iturum mo keng mibyebye ag pangking kabyasnan at lugod mo karing bagi at banwa. Kapamilataning pamakirakayami kaniting misteryo. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At keka antimoret. Manalangin tamo, o malugod apo mamakalulu, pisyag mo, kambening banalak krus, ingalang kupas, alugod mo, king balen, a iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapu at panalangin, ding balang metong kaya kami, ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alumang lugar, ding mag-board exam, ding mag-bar exam, ding masakit, at mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na lalapit ding manigapu kaya kayo, at tanggapan dang mitmong kapasalamatan, in kalam na ating utang alub ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesening lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aga nakadasaning pangako daking binyag na ikamo kabut ing karelang luguran at suywan anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Apo Mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupaing tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umena kayo king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabak po. Parang ulbul ng pagkanda, bundok-bundukan pataganda, ating sablan tao maganda, inligaya ni Ginoo. Parang ulbul ng pagkanda, bundok-bundukan pataganda, ating sablan tao maganda, inligaya ni Ginoo. Ing siwala ko pulisap na, isa dyan dalanan ito, itulig yo'y dalalala, tatangyain kinatawang Diyos. Parang ulpong ng kapatya, bundok-bundok ang matangala, at isang lang makita, inligaya ni Ginoo. Parang ulpong ng kapatya, bundok-bundok ang matangala, at isang lang